Ngiyabingelela eSouth Africa njoba ngilapha bafowethu ngizophendula incwadi kade kwasangithola bengibhizi ke bafowethu necampaign njengoba kuvalwa ke mina kusasa ngo1 sengithi ngithathelele ithuba ke iphendule lezi incwadi ebe lokho iqhamuka zibhalwa uBig Zulu cha Big Zulu mfowethu ijele akusho ukuthi mawuvotela ijele ufuna ukuya ejele ngisuka uyidida lento bengithi mina mhlambe kwenzeka iphutha mawuthi wena ufuna ukudla inyama ekubeni uyirasta mina ngagcina kuthiwa ama rasta wayidla inyama kodwa manje wena ufuna ukudla inyama wena uyirasta yabo so ke musu ukudida ingoma yami ungathi mawuxovene lengoma yakho nixabene nibange inyama kade woncintsha inyama ngoburasta bese uzodida ingoma yami ithi noma ngashada ngiyobe ngingekho ejele akaze nje ithiwa ufuna ukuya ejele akikho lonto Big Zulu mfowethu ungwakithi mfowethu uyibhinga kodwa cha ngeke mfowethu ngeke uyaxova lalela ke kaniya kwethu uma ngabe ufuna ukukhampenela nje ingoma yami wawuvumelekile ngabonga kakhulu futhi nabanye ngisabonga sanconcoza uma uvotela ke ingoma yami lulodwa uhlanga uH mawusukhuluma nje ngejele kufanele ufake uH uma ufuna ukuvota uvele uye lapha kuma message akho ufika ubhala ukuthi ingoma ushiya isikhala bese H uthumele ku W3W65 uthi ingoma uthi H uthumele ku W3W65 Big Zulu mfowethu mzongonela ingoma aze ngisho lento mina isho mfowethu aze nje ngize ngisho ngane kababa ngifuna ukucova umoya mfowethu cha bafowethu bonakele kakhulu bonakele no bafowethu nami ngithi hayi akuzogcizela ngendlela eyodwa bafethu ukuthi hayi sekusileke kusasa akaphela amaphupho sekuwumlala kanye bakwethu njengoba nje sihlezi ithi kuwumlala kanye kuphuma iCD sekuwumlala kanye kube njalo futhi njengoba nje wonke umuntu ebheka amehla bomvu usuku lakusasa bafethu ijele ngizwa kunabantu abangifonelayo bathi amafoni bafethu usethi uma engena kuma message ifoni vele ibhalele ithi ingoma 8 engakashayi lutho yena umuntu athi uyaphuma uyabuyela kwa message iphinde ibhalele wona futhi ingoma 8 bafethu yonke isystem isiprogramekile yonke into ithi ingoma 8 manje bafethu kusileke kusasa lapha kuphela khona izinkani abantu abavota ngathi bahlanye ukusuka manje bevotele ijele #ingoma 8 ngiyabonga kakhulu bafethu siyabonga